da nas primi i da nam kaže nekoliko rečenica o ovom predivnom manastiru u kojem su neki od nas već bili, ja nisam bila, ja se osjećam veoma lijepo. I mnogo vam hvala, oče igumane, i izvolite, recite šta ste planirali. Eto, ja vas pozdravljam u uprave manastira Lipja, želim vam dobrodošlicu i nešto ću vam reći o istoriji manastira, koliko je to došlo do nas u narodnom predanju, a i u oskudnijim nekim dokumentima, ali uglavnom možemo na osnovu toga tih izvora jednih i drugih možemo da napravimo jednu istorijsku sliku od nastanka manastira pa do ovih naših dana. Obično ja polazim sa istorijatom manastira sa ovim natpisom gore iznad ulaznih vrata. Tu je na crkveno-slovenskom jeziku zapisano, odnosno jedan sveštenik ovdje iz Tribinća, vi ste prošli kroz Tribinća, ovdje ona crkva odmah lijevo tu, rodom je Kosta Dušanić. Inače, on bio uzdoran sveštenik, tu još kraj turske vladavine. On je dobio dozvolu turskog sultana da obnovi manastir, jer prije toga manastir je bio spaljen, ali da obnovi prvenstveno crkvu. I 1858. kad su završili na kraju, ima ovoga teksta 1879. a to je već dolazak Austro-Ugarske, on je zapisao tekst da je na crkveno-slovenskom da je zadužena Liplje Svetog Save Nemanjiće od 1219. Čak je napisao i godinu, jer obično se manastir vezuje za neki vijek, a on je čak napisao i godinu. Ne možemo pretpostaviti da je nasumce pisao godinu, da nije bio baš siguran. Obično se mi kad govorimo bilo koji manastir, 13., 14., 15. vijek koji, a on je napisao čak i godinu. Mislim, ne možemo pretpostaviti da je nasumce pisao. I da je zadužena Svetog Save Nemanjića od 19. ali ima nešto kasnije, 50 godina, 1273. ali ne spominje se manastir, nego selo, mjesto Liplje, 1273. Sad opet pitamo se zašto se selo spomenulo kao to doba. Vjerujem da nije bilo ni Brčko, nije tad grad, ni Banja Luka, ni Udoboj, ni što neko najobičnije selo. Pretpostaviti je da se spomenulo najprije zbog toga tu same važnosti manastira. Znači, a kako to da zadužena Svetog Save? Mislim, treba, pogotovo mi starije generacije, treba malo više da znamo istoriju. Tako, znači, u srednjem vijeku su bile 3 srpske države. Raška, Srbija, Zeta, Crna Gora i Bosna, 3. srpska država, ovako u trojičanu. Mislim, ima tu vrlo interesantna tema, ja uvijek to potežem i istražujem, recimo, i dokazao sam i sve za mater Svetog Save, da je mati Svetog Save naša Bosanka, kći Bana Borića, prije Kulina Bana, i to sam istražio, mada je zvanično da je ona kći Vizantijskog cara. Mislim, a to nema pojma, to znam zašto se to tako piše i tako. Tako, kad to zna, onda se već sasvim drugčije koliko je Sveti Sava, znači da mu imate odavde. I znate kako je Bog to odredio za Svetu Savu, pošto on veliki pred Bogom. Znači, otac iz Crne Gore, mater iz ove druge srpske, a nastavlja dinastiju u Srbiji. Tako da svaki od tih država ima svoj dio. I kako je to premudro Bog ustrojio.